Minum exterior. Ya kau minum, ya kau minum. Exterior, kerja video na. Ah, nakunan minum. Masakan itu ana. Udah, nanti tulis lebih kuat. Ngakarinya yung parkues. Di pesta mamas-masun, anak do para main nami, siapa kas jorong itu atai. Mga karaja nami, nang urutat tama kaulaw di habata kota. Di napasatu na nagok kami. Tu hula-hula nami marka lupat karuan. Marhitay mamak ng raja, do tinak story pada. Alarong ko patu pahami di song. Songon musik kuning-kuningan. Perhitian itu mangido paso-paso sa mata na magtuwa bata. Asang iyan niya dilas ni rohanan. Tanlungobi dilas ni rohan ikunan niya si Uto. Apa na tungod di baga sa tikyon. Asa jalo hupak kami majon yan kuning-kuning anon. Laho mangido to mata na magtuwa bata. Asang iyan paso-paso di hagabi di abudul sinyanak. Hati bon ni boru di pasahat di batango ni tung anak dot para main nami. Apa na tungod tuak tadikin na nagro. Dang napaganda siya nung kami kamang naraja do tamen sul pada perhitian do ato atay pinilok ko do tatkot ta uning-uningani lao pasangapon do makaberati o ting basa do asinirohan ni bata jadi las perhitima adorak sa upato bahani do pe acara demi acara parjolo pato do nami do hamuna amat karaja do ting atas sul pada na parjolo manotor ma bona ni hasuton marga siat turima sahabat yang jauh main tadi ya kerja bulu, itu semarhat kasih deh. Dapat 2 tahun, tu pasahat kami mana mose, tu baru nami, baru tubuh, baru naposo, baru nama tua, bere roti bebere, dok sima tua nih boh. Cara penontoran mahamu, akarajanya mangbor. Dapat. Oke dua nami, anggian atau kecil kinangan roh, besar di batari tabai kecil umur di hamuna, lama ada nazari. Marino Roy, sudiya kapok paramon, ang yeto katikinan ro, budi huton, songon na nilalatong mi, asang yeto katikinan ro, lapat taba-taba, kapasi-pasi pasatu dari bata, tutong-tutongan yang keluar kata tanumul na, dia muna dia kana, utamoy nangga tuh baca nama muna. Tay lama jalo pasu-pasu pada masa review, nung anak kami bojak di jalo hamuna, kata dari bata, nabi nasa menaposo di hudiata. Takas do hidup di sini kami angwau dong aku saja ikut jauh badan Allah nunggu di pator penita tengah kani yang baca gajah dapat gula dari dunia ngarepot di patung masari beon anak Kristi saud itu orang nani pada ibu tuinan molotik benar burak pas harus kubu tumar baca Indonesia kamu harus tetap mengingat firman Tuhan tadi yang disampaikan pada pendeta ya. Biar kamu dalam keluarga marga Sianturi harus saling tolong menolong sama suami dan istri. Sangat berharga adat istiadat Arab Batak itu. Ya enangnya, udah palaga zakot tuh si berbahasa Indonesia untuk gomo. Ada pos dorohaku di Batak, yobu itu di ma, anggiana, dokatik kinanan ro. Boy itu muna ada habat tahun. Na pinatupan ni akan anak kita narang dito matong ni dokter. Dan di seperti tema, dorak kumasong hata di pasi jul-jul tubuh bintang narong iris, obun na sumorok, masih notang bulat-bulat. Doak katikin na lang ro, si tubuh na iris pahaman, do boro lektor, doang muna may satu na sor na to. Si borotang na borok manauli, borok panggabian, borok panghorasa, doak katikin na lang ro. Marahiti mamak permusik kami. Alang wala di kami ng isong. Dihamak ka naman naman langgi.
lamang iro tamat na namat tua di bata asang giat to kadikinan ng ro jumpa na sinalahan dabon na linuluan tugabi na ito oras na para main namin ang magjalo paso-paso pa tungas na Pioli asa marmula din na nauli marmula na ringgan marmula na pinagyan ng parahorasan pagkang mamang godang mula-mula nas pelung mato godak sopek kayak kamu may kodang muda sa hapon may tubunan na yung namin di ba sa tikyo asa lihat pang gabi lihat parhorasan pasahaton niya mata na magtuwa di bata tubunan na yung namin tarlumong ito anang parmen namin laos disong mahan laho pasahaton na siuksiu namin doot parmeme namin tu anak doot parmen namin pedamang mamang godang diet
jalan Pangiluhan. Arong kodang mula-mula, arong kodang mga liyak. Sorari pa yaman, nung katakas mong ini Pangiluho, kami kamatang marpili bata. Anjak matutu, marmula magabi, marmula ba oras para may ito. Tabba ni akanong kisar kami, lubobin ang sinaw sa subing pulo no. Ala niya mapadin namin, kasi ko Pangiluhan Pangiluhan namin, sorari pa utungan namin ma. Asasahat na uli sa naringgan, di Pangiluhan namin, sejak koloni daging na sejak koloni tordin sa suburo, lubobin na sejak koloni anak ko nabi para may namin. Pedamang madihami ko dengan sahatan, pas kung dumudamang ko da sa tiyo-tiyo, asasahat na uli, sahat naringgan, dito na bulat tap sa hawli, anak nabi para may namin. Pedamang. Kasih kope tator ya subuton ngape upasa tabi macara namang iut tuhamuna borunan roti bebere dot sima tuan imor sisara percokcokan mahamuk karajan emang bor uliak kami pertikian tuhamuna Roma hamu saluhuna Baru dia mata nomor 2 de bata mulai manang dihita saluhutna digok podo di jojo muna raja nami Natung ridik kami jong-jong bison boru muna. Menutup pisong par jong-jong nami. Tak karo sikok marpambuat ima rohamu raja nami. biar kalau Mulai temani Tuhan diari nauli diari naringgan. Naung tinitimuna marhide tangiang namar linangi. Ima natakas. Mangalang pasu-pasu perbagas saribeo. Ia nakon ni huriatan. Siap bagas joroni Tuhan tay.
marhida na poso. Anggiat matutu tok-tok somotang yang nami. Tua mata nomor 2 di wata. Nagawi boy Jamita si Bangolu. Na pinasahat ni na poso ni Tuhan teh. Nagawi boy parorot rumah tangga na baru ni tulang na poso namyo. Nagawi boy pairing-iring sadatu dulu. Sadarang tuturuan. Si Raja Horas na sida tuari na mangihut. Jalamar parkue humay. Situ boho nanak, situ boho boru, tutikyak kaneng roh. Raja nami, raja ni hula-hula. Molo hata paso-pasoani hamudo parhidian na tuhami. Molo tuk petangi yang nama lenangi hupasahat tami tu amat tanah martua dewata yas marohamuna. Ubi nak pangatangmu. Raja nami ala takas dorong dirai kamu isombang mongin amora. Bila rohan kami lihat kamu maju gitu kami sobe dohami dokter nami. Amang perbual pergoci. Bidok si tua-tua. Pita do mulai digotang. Tortor do mulai ser-ser. Molo hupe dohami gotang nami. Takas baik damang sini. Nyok pangaret tarina. Mulai aja mamang perbual pergoci lagi. Noaik piamang asa marmula manauli marmula nagawe asa wala mula ni hagabeon di habis saluhudna peparan ni hula-hula nabi terlumobi ma sok somoni nang ditulang kami na poso atau bedamang macam di hami godang mula-mula laus takas baru muramang tugodak sopai. Sinami ngatuk takas di bedamang bedang mula gabi meyetok mula horas tutikan nyarot laos di badung muramak tu godak sope no aik piamang asama ngaliat tami hidok si tua-tua biluat tano liat binaik tu tiga pasu hami dong ko na mga liat tuhat tare batado na basahap pasu-pasuna atau takas bedamang godak liati Gabi sa laura sa kamang boru ditikiron na pasahap to sopa-sopa muna puhami hula-hula muna. Molo tulas si sope, upasa tami sabe-sabe ku hamba. Uli da ras maro hamuna. Semuli ba bakal na makamang bo. Ona atira jalan di horas jalan gabi. Badamo.
raja ni hula-hula menutup pesomoni nakanin naboy terpasahat nami luhut naborumuna songo pita nami balas rohamuna martangi yang mahamuta mata nomor tua di bata tuti kineng roh asalam tu tiurna kepacaran nami juga dan anak kabangon nami saboy jagar seni dalaweron nami pasang kapok kamu dia kaulau nauli naringgan diari marsudut asa dahonok ko masamonero kondisi dua-dua asa bagot do nomor halto takas dulu do nomor robuya horas mahami saluhut na borumuna na pasahaton horas mahamu hula-hula nami na macalaw sa butima si pasahaton na matutu mau lihat madi amo kamang boru kabere kalay kaido pagdia mamu parbori masta na sumarwang bota ningon ko hamu dihata dan lubah hamu dito na sobbaro hamu marbula-hula jaga huberek kami do hinalas ni rohamuna isobba nami isobba muna na marahula-hulay ang giyak madok kadikinan ng roba sa mata na magkuha di bata disiyuk-siyuk muna do disobba-sobba muna na pinasaha muna to hami hula-hula muna diulot ka di baga sa sagariyon ang giyak matututok kadikinan ng roba tutong ginang idon nami lasok-sokunin ang piyo nami to hamuna at tamang boro do at tamang boro giyak madok kadikinan ng roba oras mo di pagdalan-dalan nangungunang ang kapatiga-tiga tugabi naman ang hula muna sinor na pinahamuna dahil ka nanula muna to katikinan ng ro asang giya to katikinan ng ro yak kaharuan at kanaula marharuan na naisi patupol namin hula-hula muna buong jagar siyanon amin pasahamu muna to katikinan ng ro makirap mahuli siya na dumaw majoy siya na sumoro diyak kapasamutan ro asang giya turi ito kus bata boleh niya kanak pinasa muna sopa-sopa muna to hami hula-hula muna to katikinan ng ro oras sa mahamura dyan di barbaron namin oras sa meraja ni hula-hula muna asa sa unahatan si Tutu roron nami torong dakka nama si torong rating nga rumud daw bulong nga oras sa mahami hula-hula muna ka na mamarangi turibur na mahamuna ka raja niya kamambor matutu raja kamambor wala ginaho mamultiyo ginaho panuhatan takas pagkamang dihami ko taksi tiyo laos padumudaman tuhasahatan mau lihat mah arang Naniel Sultan. biar mah Tunggal saya lasro nami marolo-bolo to dinami. Kubere kami di lasli rohamuna nasada asuhuton. Maka malateo besari Jehovah di ngojak sada keluarga baru di tongata-tongata. Kami siap para datang. Mana bori tam yang muna. Nungalilik tapaima parsohoton ni anata. Angge matong di pasu-pasu Tuhan naloge binano horas ma. Anak kota di Begasan nama muka keluarga naik baru sibol sangat sibol tua ma parumah tadi tong-tongatan di tong-tong amuna tarlu mobi satu tikian yang roh besar tok Tuhan di pasu-pasu di harga beyon tibuna sida dililitian dorna di situ buni anak di situ buni boru ima padoan nami lasima tam yang nami tua doban yang mata mar tua di wata angge matok tujulan nyarion saudura kamu tuh dulu saudura tutoruan lumowi ma nata pesta di bagas atekyo atau ngalah huberi kami di para di hamu mau ni namalo hupake kami masa satam yang nami teman-teman tuh amang namalo nami hupake kami uning nami parhitian nami patul hasso pangiduan nami tuh adupannya mata nomor 2 di bata mengarah di homa atau siajur mula topa baik di kami godang mula pada umum dohong godang sopa mau lihat emang nanggal koi naik mangaliat tani laos di somma hita mangaliat si bagurini uhum mau lotung namar mema Molotung namar sopa ma diragam itu turtai amang nama lo nami baik di kami godang lihat pangga biar parhoraso laos ada uma tu sapu marmeme laos di sima sopa siar ragam itu turun nami baik nama laos di somma kami mani uniuk kamu bersiap-siap deh gabe dapat kemat dabi
nasada sultan atau sikok manauli sikok manadenggan dohoron nami masong pasunya kaputan aparjului asa bintang narumiris tubuh masumoro di dulu di Purbatua bersama tok tua tadi yang kota napestal sederion di pasu-pasu tua tambah tuburan nasida ma anak dia riris baru dia torot dengan nasida saat sorma tua si borotang ma borok nauli borok nadenggan baik namang dihami hasatan pada budut setiu-tiu. Horas. Budut yang mau Kianon, kuliah kami ma tuhamuna saluna ajarin nami pariban saksoninang akadongas saulaon ni anang kami nasyak kecamatan Morotungarong nasyak kabupaten serpat songsongan mahamu kepada desa rapto takabarang kama seksi doktoria dok rapto kabarang saksoni manang Morotungarong dong anak kasarisan si serpat songsongan mahamu udah ya madok. Oras bisa nagabi di Longgus di Rohani di desa Lugna di alang hasubuton nani marga siap turi di sojong dohani sa Lugna iman na ginorani amuna sa Turpulon siyan ali-ali siyan doha kudul siyan hakabibi seksi dohot siyan partai PDP dilas di Roha ima di naman jalo pasukan perbugason yan ako tato parumeta siya tonga-tonga ni Huriyay marhiti na po sunay agyak matong dito tangiyan ko Panginoon namin po tadi bata nagabihot songon usahan para matanggaw di na sila imatupok niya ni jalo di na sila nagkandingan na tao na po sunay tuhatay sa uzak may iba sa bubuhan na sila, uzap na sa ibigin na sila, nagabi sa pundamen kehidupan di rumah tangga tujuan niya yun. Siya nani. So, tangiyan ko Panginoon namin. Ang iya matusulan niya yun, di anak doho para maita. Sito ko ni anak, sito ko ni Boro, at nok ko duluan noong doon nila na sila may nasa nasa rumah tua. Ala di mereka bila di son. Anong mereka mo son uning-uningan. Son patiduan las niroha. Isyalani ibangilway mazo son tokok nami patiduan las niroha nami. Amang patde nami ay mazo godang gami. Godang ulang-ulang, mula-mula mau mula gabi mula horas asa anggiat. Tujuan dari yon, aku nanti kalau matangkau nyana kon namen situ narik situ boro, kami memang kodam mulai. Orang yang memang pada namen nunggu ada kobe kodam mulai. Kata Rida orlas nirwanami. Iso kami selalu na ginora niya sudo bolong bahay manihami godang liat asal liat parahorasan liat panggabian pas bosan itu ani jian akon nami do parman nami las iso mabayad dohot godang parmen na horbar tu ulaw ni na oroma kami masih seru-seru enak kan ya rasanya kan holo mana kama
Purbatua. Tujuan nario. Situon anak Risma anak do paromai do situo boru. Dengan dinasida dari saat sahur matua. Si Barodama Sonima kata siap kami alih-alih do sahuta Kuria do siap partai PDP. Gabe mak gogiamu mak. Kanawi. Amak pada nami, anak saya manurtor, pada nas neronami, pemadi kami godang si tio gas padu rumah tu hasatani. Mau dati mati muna kalian kami. Kami setiti marakup mergamunte dong para nupunami si Raja Lebaton. Ala mungkin ala kami dos ngayon apa ada apa rapat dan tidak apa nama masa tang ala hita dong ngayon. Bola non bahami ma si padoguan non di bereta mana di papumu. Oh kami baca lah was. Tersono di roh mau pertemu sama tahu. Tahu jam berjulu tahu jam perhata. Di naroha. Tumbas sayuri duduk dengan padoan mulai. Maksud tu masih lihat tak cerita. Emang gurok kita nuang masa perjong-jongan. Masih lihat tak cerita. Mau tidak kau marah kau perhatikan si jalan yang timaraku. Dia kamu tuh hanya kahau-hangi matok. Tersono ni iru hak. Masa masih pada usak kita. Tidak tuh. Alana nakingan nunga di mana di pasangan tuon kuhita. Jadi nakingan nang usangka do nang saya sudi. Angka hita horong hula-hula. Ope mah. Siap kami jalan temaraku pasatan ke tikio tu hita marang-marangi. Boleh Pak. Dari majalah hora sampai rasidoli. Alai mamer partikietor di roha. Sian hami pergi cak pulau pergi cak berkasidah. Boy mula di roha sarang si juta di 2 tahun. Di parjong-jongat tahu rasa pajuh tu yang aku tak tuita dah sudah udah betul dulu. Tuk sarap tuita sak kurang udah lepas satu kata lu namanya anak kota rambutan dulu. Jadi mau siap kan udah pergi cak berkasidah. Ubah satu awak kang ikut. Lu suruh masih pasang apa kita? Jadi hula-hula kata. Nak kingir itu kata. Saya tahu ini sih. Binasa tidak dua. Nung arisok kami hopar tubuk ko tujuh muna nung mawahoro kami. Inga sen kami hula-hula siap toro satu bijan. Mana nung ngasih kami hula-hula muna saluhut na dison sahat tu hula-hula na marhamarang di. Gabe itu lah. Naik ke tawang boro makatana hita. Kemudian nasirohan muna naik taring waktu persohokan di pahok nami di sosok ini mah nasirohan kami. Jadi jumulo hita matok muna kita mataribata sesal sulutnya dengan besar nak sahat kadalo lumuna di persohokan di pahok di son ima Julius Maria Mertua. Jadi di hamuna berenami opumisi rotehami opumisi Nicolas. Lai aku Nicolas Nasliro hatta mana natapaturu saunari lai. Mulu akan lewati sudah berlalu. Alai saunari sepatu remu pahupo saunari sokodia aladung kamar hasahota pendidikan di Tikion di Arinauri arena dari Ganon. Dengan atur laiku kacang mengurung firma terdimuna doh aku rai rison. Malingiri mangasa di sudi akan komol lumumi ma pahopo na marahasahota di Tikio. Matutu. Lunga di jalan makin pasu-pasu isian Tuhan tamarhiti na pasonay. Di pasu-pasu matutuon pahopo di perdelengan na ng gardu bolon na yung hindi yang paforasa pagkaibigan ito kare naman ito studinya na studi bo. Jadi kalau sobat dia mereka harorona menon laho marmeme paho puliso mahal mangilu tomat teribata marhite itu hamuna kang corona me nasrohan itu dimuna nasrohan ya kapang punanya matutu kawasaran. Molo to dinami wa nama masuk-masuk ang teribata na naman utuh salu na pasok-pasok na goreng di hamu mabarah muna sonang. Jadi somoni masal padoh sekami akabaru itu penon ulota totong ma dituriario tapasay ulaunon opak tulong mo ni rohan itu hakka. Matutu. Jadi somoni masal ada di bekamuru menginamalo lao betul nas ni rohat tetikyon ba pakai hang masuk satu kena kayak kamu baru. Boleh hati raja.
dia una amang para businami ala isomahan seduk nan wahing hula-hula ni anak konamion katuluhol nas ni rohanami ala nung mamarha sa hoto pahot konamion naulo horas mo naulo gawi to katiking roh jadi sa hakihan jo uning-uningan muna sa tok kimahike bangiron na ito ang kaliwatan asa di paso-paso pahupunamion ro sa keluarga lumuwi ka berenami di son nasarahan suruto noon nasara pagkilalanon asa horas o tutulan niya rin pasok-pasok naman taliwata horas na dihuta horas na nandiwonan kasogit bandihami potang mula-muli sa marumula horas o sa luhun na pinoparyan ang muro namin marumula gabi bandamang mga potang mula-muli damangi ayun domar memi ko kunami dito Boleh ti maraja nami ada raksoro lepe amuna lau pasaton pun yang dia di lau ko takpar memi tu hame anak komuna parilon nami karaja nami asa perjuru tu hame nya roba sopa tu amuna sopa dia dari sopa dia sopa ni humami tu hamu pasong ni mapangaron nami katola okay memang komong guru so ada memang jadi sopa ni humami tu hula-hula nami saruna Ula-ula na poso 1 nambah 2 Dot ula-ula na maranggi Penda mamang kondak sopa-sopa Dinasupak kiriman ni Roha, doho dinasupak nagaman, takas dohamin sipsip kamu, takas dohamin sobrahamu, marhite Roha, doho takapagbayin ke kasamang buruk.
Lagi kami mana di ulu muna di hutan sih untuk apa muna di lokasi bertagai pertama di hamuna dulu pacari atau kiri tabarnya kenal dan lalu mulai memurubut ini memang sahab kita untuk menihana ke hulu lalu masuk pada pandoh sekarang kalau koru demikian doa kak apa permusikan gapir rusak iri napura senakola asal pasatami jadi tangan kami itu materi batami non nami kami on bagam madu dihani arang-arang dairi baru untuk itu ba adi bibir roina itu orang kita muna asahora sunat kang corona itu ngero itu lima partura menon asahotano ba mai denara dami asa tok di begasan kala sendiro hai hani rado puna kang corona meon leo mapangarit-arina mana punon, anai hingga makan jaman. Bolo na muli dire kau mulat kau tuna pun asal.
Tapuji ma Tuhan tamu sungguh dia peno yang kada ni meno kesahatan itu hamuna meme panggabi perhorasan media mo. Matulog ko na. Dumobi nga di ba hukuna mi di son. Saya di kantor naman sida di pas Tuhan ta portian ni at pahukuna mi boro di son. Si Patong Paul sila seroha si halas tunot tatak kare namin ito. Jadi manang hanga sa luna ulah muna do na puna di so sa luna do maka pangari urugoy. Ana sa uru maita do matta di bata mangiru pas na bulan baru una sona. Baru ape hukukan mata mang boru. Itu na. Ama par musik kami. Ito sto tuwa na ho etio binang mato panguhatan. Dadang malihan ko si tiyo. Sebelum anak dok asa tadi asa atau horason nak kamu bangunan usaha kayak dulu apa kunami yang ngajal pas bagai itu dipikir padang makan oli. Baik pasar kami itu hamu protokol. Dia muna sa luna rasa ni ulan. Mga